Akwake na kwa kuongezea. Eko njo Oktobre ndei. Witi njo Oktobre ndei. Kisha naifatia 9. Zote ziko pita bien. Disi ya 11 12 13 14 15 ziko 15. Make wanaelekea Kamanyola. Mutakoma mutakufa sama imbwa kundu. Leko munaenda hata mwasirudi. Ninde wakongera guhungira Uganda? Duhunga ikiza. Ninde wakongera guhungira Burundi? Wakwakirwa nande? Ubundi twabura aho duhungira, ubundi twaba duhunga iki? Ninde wahungira Kongo? Murebe Bibiliya. Mwahungira hese? Duhunga ikiza. Ubundi twabura aho duhungira, ubundi twaba duhunga iki? Akarere twarakayogoje twagateye akajagari. Baraturambiwe. Ku Rwanda rwayogoje ngo ntirwabona aho ruhungira. Duhunga ikiza. Akwake na kwa kuongezea. Eko njo Oktobre ndei. Witi njo Oktobre ndei. Kisha naifatia 9. Zote ziko pita bien. Disi ya 11 12 13 14 15 ziko 15. Make wanaelekea Kamanyola. Mutakoma mutakufa sama imbwa kundu. Leko munaenda hata mwasirudi.